Pôsobil, mňa učil v 4. triede, to 136, 38. a do fronty tu bol. Do toho 44. roku. Questo è il sacerdote qui prima della seconda guerra. E qui ci sono i ragazzi che... Ten sa volal Vojtech Nôl. Vojtech Nôl a toto je Jozef Šimút. Come si chiamano i ragazzi che vanno per la messa e sono vicino da... Chirichetti, ministranti. Ministranti. Smolenický hľadám tu Ladina. A Jožko tam nemohol byť medzi nimi? Hľadáme Jožka. No, taký malý. Podľa ksichtu. Mu to uši trčá. Imro Javorek uši. Toto je môj bratranec, ten zomrel mladý. 14 ročný. Questo è il suo cugino. È morto quando aveva 15 anni. Toto je Jožko Počuch, ten nedávno zomrel pred Vianocami, tento. Pani Študencovej na bytovke, čo býva, je to brat. Questo è morto l'anno scorso. No, kde ste, chlapci? Lui vuole trovare Jožko. No toto je Jožko vedľa pána farára Šimuta. Tento. Sì. Tento. Che è un po' più grande lui. Hovorí, že vyzerá taký väčší v porovnaní s inými. Asi už... Tedy ešte nebol klérikom. Lui che era il capo dei ministranti. No, non so perché è più grande come gli A altri. tieto štole máme ešte odložené. Ah, lei dice che sempre hanno queste Fasce. sì. Lui insegnava ai più piccoli. Sa pýta, že či dajme tomu, ak je väčší, že mohol učiť tých menších, alebo to mal asi na starosti kňaz, nie? Myslíte, že mohol... Fotku ani my nemáme Smolenica. Myslíte, že mohol mať nejaké vyššie postavenie, alebo... Lebo boli všetci boli rovnakí, iba pán farár hovoril, že čo? Bol asi... Toto bol kaplán a toto bol farár. Administrátor. Správca farnosti. Ale keď sa pozrite na tohto medového, tak on je väčší aj... Vyzerá to... No on bol z tých chlapcov taký starší a oni ho ako dal, že aby on bol vedúci ako tých chlapcov. Sa grupovali teda a tam určité pravidlá mali, jak sa majú chovať. Doma v škole, na ulici, jak sa modlíme v kostole. No, tento sa nezapre, že je Počuch. Ale toto je Hajnár Jožko, už nežije. Toto je ten Imriško, ten môj bratranec. Ten zomrel a toto vypadá. Tento vypadá na Zdenka Janáčka. Mali stole z každej strany lavice a tí chlapci tam, čo to bolo v nedeľu po obede. Tak sa im venovali. Tak oni boli špecialisti na mládež, aj sú v podstate Salesiani. Že Salesiani sú špecialisti na mládež, oni sa venujú zvlášť mladým. No toto vypadá na toho Strežanského, tento. Harmonika. Quello è famoso questo. Salesiano. On bol Salesian? Salesian. Salesian. Aj toto je on. Sì, lo conosco. Podchytili po všetkej stránke. Voda. Tutto vodné polo. Mi dice che loro hanno avuto tempo per i ragazzi. No, come ora. Čisté. Raz nič neprichádzam, mal on službu v Mariánskom ústave
A na svätú omšu teda, už Pane Bože, akože my dojdeme neskoro do školy. O 6:30 býval svätá omša, nebolo. Tak nás poslali, že aby sme išli za ním, tak sme išli za ním a išiel ho zobudiť brániť. Ale nebolo čudo, lebo on stále, tu sa nešte kríž. No, a chiesa, ma sulle strade. Čo on mi spomínal, že vlastne Medový išiel na miesto niekoho iného, kto ochorel a musel sa vrátiť a jeho poslali. No. Že on najprv nebol vybraný. Áno. To už neviem, ale no, toto sú teda Hornáčková. Lei dice che sa che ha avuto 6 compagni di classe, ma non sa niente di quella persona che lui ha scelto per questa persona. No, non sapeva questo. No a toto je Michal Blažo, ktorý bol vysvetený 1900, koľko som mala ja rokov? No neviem to presne povedať. To bol ako taký prvý kňaz, tento. Odtiaľto zo Smoleníc? Zo Smoleníc. Rodák. Michal Blažo. On mu tu asistuje. Tento a tento mu asistujú pri svätej omši. A toto dáva sväté príjmanie svojej mame. In quel periodo, non so se conosci la storia, nel 1978 abbiamo quasi un meglio periodo per vivere, ma dopo Dubček, in questo anno, lei dice che non potevano avere una grande festa, solo una piccola, perché il socialismo era in periodo quando cominciava più, non so come spiegare, più Jarábek. Toto je ten pán farár Šimút. Toto je pán farár Trstína. Trstína. Bartolomej Vala sa volal. Toto je náš pán farár Cvičela. Cvičela. Tento. No, a ľudia boli... Questo croce che abbiamo qui la si mette sempre il data quando abbiamo avuto un altro títo ľudia sú na cintoríne. Na cintoríne, teda za tým a to ľudia tam, jak sa pán farár Cvičela pochopil. To všetko bolo majestátne. Lo sai, questo è davanti la chiesa. Nel 73. 73. Quando è morta. Di che era morta la mamma? Di cosa è morta? Nepamätáte si, že na čo zomrela, alebo čo jej bolo? Tak na starobu skorej. A potom už bol trocha mentálne tak zabúdali a tak. Lei non sa esattamente, ma dice perché era vecchia, ha avuto problemi con la memoria. Non si usava organo, avevano fatto tutto in silenzio, anche qui, senza la musica. Jak my máme boské srdce. Ja viem, ja som bola v tej bazilike. Tak nám to ukázalo, že tuto come sa má ti ho primičnú detto, svetú. aveva la prima messa San Clemente, ma non dove altare, ma a sua destra dove c'è una cappella, dove è la tomba di San Cirillo. Lei dice che quando aveva parlato di questa messa ha detto che aveva là solo sette donne vecchie e basta. Quando aveva parlato di questo ha avuto lacrime. Perché non c'era nessuno della famiglia, che era solo? Sì, anche solo 7 donne. Che a tej 7 asi ani nepoznal, čo tam boli tie ženy, ktoré prišli. To nepoznal, len mu to bolo ľúto, že neprišla ten dám, rodina. keď vidíte túto Smolenice, jak
prie. A on, keď bol aj na tých primiciach tohoto Blažu, tak to bolo spústa Aveva ľudí. le lacrime perché queste donne non conosceva e si ricordava quando hai una prima messa qui in Slovacchia vengono tanta gente. E lui invece era solo. No a 1950 to bol Svätý rok. Tak práve ten rok už sa končí, tak on bol tedy ešte vysvetený. In questo anno era l'anno santo. Sì.